Keryan korench Isaac. Paul tarapay ni eko watatok. Ngay Paul, men benuya ay pekpek ngit remail. Tena imakin impay o ak chik ni yakin mimi remail. Apkin lupar ni yakin tosang kumail. Eri, ipakin ngit remail sang ni kupur limpak o katakan Christ. Kumail terkin karayong ye iyan kin lupar ni yapan kowi remail. Pwemele li pan lupare iraikan mekin inta meikin wawait kichiyakan sampa. Melel poch mesamimin in sampa. Apsa sochakin pay tuwan chiyakan sampa. Pochechen pay mesakin tatangkin anach mawan. Kaitek chechen sampa kay. Pocheche mana kay en coach. Men kamomala wasakelailkan. Sakin kawela masen en wutinkan. Sakin kaseti sangan aklabalap koros, makin uta o kin pelianta erpichen coach. Sakin salieti sangan lamalam koros, po en pekyong Christ. O murun amay pan kateteta amayl pek melel, sa pan kaker kaloke mekachiwokan. Kumail kilang tame sansal mon masamailkan. Mamemen lemeleme me I sabol men Christ, en pilemelemeche, makich pil sabol men Christ wache I. Isoche naman angki lautla ay suwayki manaman makauno kachkiyong kich. Eri, manaman nen kamawi kumaila, kaitek manaman nen kawi kumaila. Isoche men kumailen wiyakin ye, aramasa men kamasangkin kumail ne kisin lukokach. Pwa memen paninta, nen Paul kisin lukokan menun uko kelail. Ap niekin pisarto rechail, akin luwach o emasan kan pilsoche wiyamekoch. Songan aramas menech en ese, pues socha wapasang mie, nan pungantame sakin inchin kuwang kumail, nan tosang kumail, o mesapan kin wiyayang kumail, ni ashpan mimiremail. Melel pues socha men kaparang kiyong kich, takarasayang kich, akay aramas magin suway ki pain rail. Yawan poy en aramas pukach. Porakin pain wiyata song parail, men song pain rail. Akich, at swaikin kich pankin ichaicheche. O soche pan tauli uwan tatak makoch kachin kilalet yung kich makumail pilyang milale. Eri, pweki amail yang miminan uwan tatak makilal tiwach sa soche tauli ala niyach parawang kumail warong amaw tuwan Christ. Eri, sa soche swaiki tatak me ekay wiyatar palilasang tatak makilal ti makoch kachkiyong kich. Ab sa kaparaparkume amail poson pan kairta, o ach tatak remail pan kak laut sang melel. Nintuan uwan tatak na kosh kachin kilalet yung kich. Se ab pan kak kaparang kirangamaw nan way chay kan palilasang kumail, o se soche pan suway kitatak me emen wiyayer nan wasapuko. Ab tuwan puk sarawiye masani. Memen suway kimekoch a en suway kitama kauna kachin wiyata. Kauna socha kin kachin pungki aramas me kin kapinga pain I. Ap sabol me kaping kin koyang aramas me kin kachin pungki.